Miss Malika, you know each other, mother to the mother wiper. Today I will touch the Tundra, the Dama, my head the Kata, for the Maga, come to Sabaka Sophia Sengo, Adama Mania Timbilla, attack the Gab. The I go fly my baby girl from Ghana to US because my leg gonna come back. Jabomba boys ke bajamda yapanya ataka yapar madu damla nya select queen wago I did for you 24/7 take care of you me I know the bad man nya kwa me kantam na you don't need to say I have a pim pam pim pam you come baba you want it to run you come baba you want it to run shall you see my tundra so you want it to run I'm a action, I'm a action, Zaa Radio 99.3. Away now, Malay Adam.
kache ma walla pam yama mansani bazabli kusabli bala badi sabli nizabli umbana la'ara tagarchi zabli kasukula numa tafaga unu labli oh god I want more life give me more life I'm a pressure add me some money can the year 25 can you more likes yilango dipa beat mbenzani binata bishi kakba manku de puluni kamatenu ko wana stick ba fulumi karahina to say chip on bang halami hello is this oh boy only your music that give me joy please can I come be your boy katizang yilango from north to hoy yilango ko piara puno ko mabiaji beat kan jam de kabwala mbapi iPhone bi hanuka Huawei kambora dundale kam kabayo kanti anyala abara jaji anyala abara jaji nyawa west bala big mansion be ko bang account ko pel something ko je to under ka acting Sunday ko zongo family ye outing anyala abara jaji anyala abara jaji kache ma bolla pam abarla jaji ma barma namani ya ta chilra left right ka warzan ko ka kilra kam big down from ka ta filra guess abarla bangbara ne babilra umba no rulra mai so ganyala la baji ka shatta bulu. All right, so Dino Kabi Lola Kanka Gussetable Zaa Radio on 99.3. Ardala ya jiwa kata piyula bola Zaa Kootu kanyama chatan meltira alazuma adale bandang ba kurga pidam mala halane agba ne chenji jingo ne abor kaga bo te pahni sama zang pa yalgum sira den be biago pune za sanang banyine na wonyi kone kaba gumle che todun wanti hadna banang me President Choma bia kazan puro sonti enjarla ngon kambe katana yoma bia kagum de tesango yembo no mayine chekata biane zo kataba mali diamda. At this point in time President puro son aden kangale nzanti monshi jungo fu komse everywhere they can take no wonenye mame muna na benya technician so torozo mama za ko bado mene njabe jarade alasanti jane beza san su machina dala fe Beba Pare is Hassan Dable when you songon su production man for Blackstone Records and Tepahe Yarla Zaa Radio ABIT consulting ye Nimvo Shabe Bancha kate Facebook live a de video Bensha Kam Karanang de Dede Bempa anything just actually now you can didn't nanka agum de live on Facebook and you songon gum nyasam because then come go at a kabero studio opune nya ben shadam beso so there's a mama sango ma de nyela kama unit me live on Facebook one then tuna nan shem nyela kama ka chantebo nyala official Facebook page ma de nye Kawastone now I panye Kawastone na ya kanya video ma ka mama ka share it as many times as possible. Let's let the whole world Babana come on, no, we depan. You know what I'm talking about? Yeah, we depan. Come on, tenon kunyele. Until I never shabani tu kuyene kama babani nyanka. But apart from Akragana Monza tenenyele. So now share the video. And to share it 10 times, 20 times, 50 times. Chara gil dunia zasa nangbayine. You know what I'm talking about? Dinan ka shaita ipyala na kuba seni tu ipyala na kuba seni tu ipyala. This about what is happening in northern part of Ghana. You know what I mean? Yes, so then yeshamzaba. So nezam puru sonzanti njala IB njala de ma console de banyane vishabansu njala te Facebook ma yalla kambandang bage njala de the switchable bending bage the design but everything. Baby njala IT consult bibinya IT consultants kabanyane vishabam mal pam pabutumani zo bisha kamdang baga IT yel boraka ko boran kuto kaldeza yulum krola mazo anye yerla benamba ne paya ka kwa man ka ya namba ma bonamba kamen ba kwa yutawa IT yel mosra za sanyala dinye ya kafre donc kunye shamzamba ma so once again till like me yala the Facebook official you know sometimes why karana important na kwa man ka like le manyala kamantin de jon ka de kana tamdi don't go start ben shaka me ko chan on the page then tell a notification but the ambang like my ben shani adin channel so it is very very nice that you like the page. I like a page man whatever you see there try to share it among our friends so that the whole world will hear of us. So once again let's put something Adam become is not by mistake mabiaka bang tampi amila den sembe dinye unity sashakam anmila den sembe dinye unity sashakam nda bagal kauliye beba pre abor mam one of the populace, one of the most creative, one of the best producer, actor, stroke, director works together.
be yel shanga ku yina zon da ba sham ngo kana ma mi zon da so ngona free bon to nyele te bien na docteur de la boys te bien na yeto agbal kama boys level feel am ko nyele ne amba na kama yes yer shirmi ne yer feel na kama bor ma delay ya pam program was tinja sound I change your official Facebook page ma just a cover. We have about 1 point of something K, and we have about 200 plus. We have 50 something shares. So it tells you that no, Zaa Kootu is a very bigger platform. Abraham is an industry on its own. So now, ngoma don kunya introduction. Yes. So tenzan puru sondeng gamti njala Mr. J of Universal Clinic kunya nivo so ngon song sete ne data den rane njala te streaming woma live on Facebook kunlanya nivo so ngon tete yara refreshment so ayule yara de a table mazo anya ka refreshment bene de nan katalon kuge ka sepe kombe ka sepe more multi footama so that at least karata energy katane to continue. So tenzan puru sondeng gam until Mr. J of Universal. We need more people. By now, Aborman to no channel in Yara Dumo Ponicabana, come on, over channel. They tune in by Yani some other stuffs, whilst at a dear film, Carolura, you know what I'm talking. So there are a lot of support we need on the program. We also need much more, bigger and bigger laptop, because we are told sometimes the video man of bar maybe you speed man the kaya. So those of you, especially those of you who are monitoring us, who are watching us across the globe, we need support here to make this program much bigger than it is now. So to me, it is support. We also need cameras. We need a whole lot of things. So whichever way you can support, try your possible best and reach us, and then let's see how best we can collaborate together and then see Northern Ghana and see Zaa Kootu, Zaa Radio, flying high. Don't konye shamzambela mam. Before katichang abor maham sani. Honestly speaking, mbone ncheka so kamzasa understand come on the concept of Zaa Kootu day in and day out. Nti hapampo nirba panyarle much clearer. Nti initially tenda pile nirba dabo understandably. So we thank God that at least people are beginning to appreciate this platform. Platform was okay kanabi your one city kobo kabi yora. Hati nam you woman this so love ban tiaten to tema problem. I'm able lobby na program one. There's no lobby. Teni ibo aten kanate pahadun dwele. Kagbaga naba yala bien pon kata bor kagabo. Understand ya? I say I'm the purity ben show. So Timale about 175 views as at now. 175 active views on Facebook right now. This is just an introduction. So it tells you Nekama is a bigger platform. Ti kanata pahadun belka eteni abu bora. Temana ka problem. Temana kazabli ai kazabli sharing yele. But the fact of the matter is that it won't stop us. Little ball so that cool bola yule. Don't go down and we shall bottle of it. Bongwuti radio te pasha biyeti ya ne so yi bol so yule de malbuka ta na zang de lan na ko bati yelo de ne nyeshele. Dozo di ne kata pa hadu dwele. Ka ene a nyembo bor kandana. Nyene midale shezo den cheka bo bor kandana. Dongung na dit la nan kal bubu na yule nyende galamte ay nang la abanang adalci. Denye shamzamba la ma shabia ne don to nan karabol wiya be karab panya fego. Maybe ka tibu yule karab man la dab na pora. Because our Dabayi programming yele. So imagine coming to just answer one question and go. Amboy program. So sometimes tinya na misha ban reserve ra te camera na ma de yule te baye to ashenga mpaka te zanga na to ama din ka feeling kama ada material moment ma abona anto buena akotema text message kayelma zala yelngo kayelngo de man la na bu lurvin yelanga dinyala sabe sun to takama mintano anto buena te tangal mi mazo be de nan ka ko bonne kama agba ko kanati jin piongo katamana po hayota ba na anga fara tinya na visha banyan na marhabi. So dinya shamzaba so da be just imagine at around this time listenership share den channel. So come sponsor this program. It is one of the best. The channel 4 years now, honestly speaking, it's not easy to run a program for 4 years, especially late night, and we've been constant. To kubian me, don't go and check out the amfani program. So te mero kontere da be bamborne buba zang lala folongoma nang
bada bilgum ka de to pum ka wale into chana ante sponsor program chana te da bilgu yale be di kunanka te po hayuta ba ten kambiane timbanti ya nansham katizan ye pa sangoma mwale idagule nenye shiale telanya ne visha bambi dunia za domi abe Facebook tenje station dunia za I can comment boss ma pompon anye ne visha banyu na from across the group. So it tells you that once you are dealing with Zaa Kootu, apart from Zaa Radio ne cover Lola come Northern Ghana or Zasa, you also stand a chance of traveling beyond Yala, the shores or the borders of Northern Ghana. Don't kunyeshem zama. You know Muhammad Abdul Rashid Kawawa, aka Kawaston, SKA Bra Rashid. So once again, this ampuru sum pam nti bebapre aborma. Aborma my solo cast I feel the guy my pam seriously. And feel part serious. Come on, like sometimes on to turn come here and you have be no, should man could feel me. Man could feel me to the maximum. When I don't could be on yell titi to ama I don't come on pun yama kay to shell kati and bonne ongula bielfu and che yalla Facebook ntinyam te yunabma ni bielfu tinya bane karam comments biela bedin denya buhago be ban shaka na buhanna antel kama na gam baso na kutu karama buhago ka duarma bante filamane en charge so tena je sachelon currently tena je sachelon temala about network ma okay, so temala about 94 comments kamal 157 I think it's more ambonenya by the close of this program bonenya at least 500 shares at least 500 shares. So me na you ma Facebook 10 years actually tenamala 157 shares. So shares ma need more than that. To bonnet come on the part junior zaha. So share ma dinya maybe 15 be 20 cash at laps pam 20 katinyanya. The chance and kamale 94 comments. Somebody 169 likes pompo. So comments ma punim the yara cargo yara. No, I know like that. So tomala 206 watching right now. So Facebook is okay. You add one live, everything is happening in their life. So Tamala Adam Mohammed Plang, okay, Adam Mohammed Plang watching you live from Tampion, and then Edie said you are monitoring you live from Bonglung. Okay, can they keep the fire burning? Alas, and Inu saying watching you now from Sanergu Kuku, you are the best DJ Kawawa. In fact, sometimes I could well Makawa be brother. She is okay, DJ ma Njale, honestly, Njale, yes, Mpa DJ. I'm fortunate to do the work of a DJ, but yeah, presenter. I'm just simple as a presenter. Jokubol Minule. Then Shamza Mohammed Zakaria watching live in Accra, and then Mumuni Mimi watching, and then and Yab Rasta says nice Muftao Zantani and Ebra Rashid. I'm watching you live in United States of Lamashegu. Hey. Okay, so United States of Lamashegu. Ntati younger than my America Babala Lamashegu, whichever way. So Taman Abdul Razak Edi or wow, and then Isa Yakubu Sofoye watching live from Savlogu Fusaini Safiani and watching live from Accra, Nash GH and Tapa 30 others Banyan and Vishabanyuna, Dennis Nabila. Yeah, I'm watching you live from Facebook in Tamale here, my brother. Okay, thank you so much. And Prince Ibrahim watching live from Sang. Bako GH is watching. Inusa Nuruddin Asamoah watching live in Kofodia. Okay, thank you, Elias. Future Yeni. Elias watching from Asawaba. Momoni Mimi is back again, and Ogbanya Yunafa Amin is also watching. We have NL Mashoud, the Torma is also watching. Hassan, lovely boy, watching you live from Chejuai. Idrisu Shatawan is also watching. Muhammad Abdurrahman says, Bra, salute you, watching you live in Accra, Shaiman area. Thank you. Kananchi Muhammad Okasha, good evening, watching you. Okay, thank you. Abdallah Nuhu is also watching. We have Bra Rashid, you do all. Thank you for that by Fusaini Al Hassan. We have Abubakar Muhammad saying, hi, good evening. Abdul Password Mujahid says, I'm watching you live inside Gurgu. I like him so much. A big up to you. Okay, thank you. And then Dada Dean is watching. Shemi Chef, he says,
monitoring live from Lamashego. And Peace Abdallah says, Bra Rashid, you do all. Abu Vibes watching. I think we can't finish reading all the messages for now. So we are going to pause here, but I'll surely come back and read more of your messages. So keep on, sharing. Keep on sharing. We want to reach at least 50 shares before the end of the program. So let's continue sharing to our brothers and sisters across the globe. So once again, let me say a very good evening going out to my producer is Hassan Dable. Now, Pompon 10 Channel Street, Aborman Karbiula. Tibira. Aborman no sure Tibira. The Malamba Wunda, Yelma Wormala. Yeah, now you can Abira. I'm not sure. No Bugunda. Aborman Bugunda. Okay. Tibira. Gombian. Bonfa. So now ne borsham pompon nyara denan dabai yeah alafi biane now kadi amal ma biula so kamza amal alafi anan shoni so kamal alafi now aborman amal pa abo pa bai amal pa bai yeah so baza bian dala yeah bihala kamera behind camera. Yeah. Bazaza gangang be not Dubai maza. Not Dubai maza. Okay, nice one. It means that I'll be very well. That's fine. I don't be I'll be well. Yeah. You ain't bad beer. No. Yeah. Kale mesa sheli isa na fila. No. Kachi Kasasha den yebe mar mi di people kanyala. Dem mala de dapsele. De mala de dapsele. Aku kusata par tun rambe dapsele. Okay. So la dapsele kan kopi. Kusah ma trouver yanga. Okay. Kamera ma jam now. Wow. That's nice. Yeah. That's nice. Yeah. Yeah. So aborma here ne kama o yon ne pula busham den bier bian me den nang na fila kana nchi den nam de Zuliama. Yeah. So de mi board me ka de nam Zuliama ma bia ne ka akusa hadan de ne. De tuna ma. Iron de yubi to ha. You know what I mean? Anyway, aborma am there the nyasel this is ka to le mo ka kana program also. Yeah. And anya ne voso wonter majil mapam Dole. can lapse the jil matira Definitely. because many a times to bola ka akonan tight kama zo ndap so akonan la so tight Yeah. ka so ka te dollar Yeah. asabre dal ma ka ku yelma no o ni na zo na zaman mete yuwi ne so ne din ka folong lu dap so sunsu ni Yeah. so to mene timma ka be ni ayi na har won biara no na pa solo ko den nan ka te karashe mo ma Yes. di twani akana do so to kwenzan la Zaa Radio Zane Zaa Kootu timma zane kapopam kapa Yeah. ni annan suke ne Yeah. kanon da guniya Yeah. kana na to gum tammal shele na tata Yeah. kala zane to gum da zane ne an kana na to bo ka ga zanti yel shan den pi te banane Tek banane. ni nyasham za sanan gbani ne mbon fanga abor mam ayumang le nya ayubo Bashiru Bash. Yeah. Bash Yeah. Bashiru kaba bedo asuna yulen bala Yeah. kaba yule Abubakar. Yeah. Okay aborma yulen bone Bashiru ko baba yule bone Abubakar. Yeah. Wow, nice. Achan shukuru da ana min chan shukuru Yeah. ye pour ka achan shukuru za nada Yeah. ya apile On could start from P1. Understand? nada den bi nyana ye Wala pala den ko be nyana. okay donc mado kon kunyen nada babo The konkunya. wow la fo mana gara be Yeah. oh okay okay Yeah. maybe ye nada mi bolla pambo Pam from like Bolman one nil labna polo from ka apile bolle ngabo Yeah. okay okay But come on nera be Bamba na kwa. Be gel labo pulla de Bamba na kwa la kap ko bonde. okay Gupena yon no kanda be njab gupena. wow Yeah. Ni kanda be. gupe ne yile deni Kula ko bi do absashi o yang on ku jar shema ni kambe. oh okay Ku fiam ha kama tapa mi o chende. So helma yon ku be class ko te kanna.
na onzo to hal ay milme imi bin shakam zari an zolam zon woyo hal usa mam dora min zan wa kaman tamman yule oh na onzo so ku bu yeman ko ku ce pa ba kaman bi changde ka ba changde shukuru kam tombe karam ama karma una karanya bi ba de yampo jama ta de te bang le pam I think ni kaman lala ba amba mi pompon to ama te da fak mamba de ba bandi te Muhammadia mamba bada na balga mamba ni jonda mba karam kar kunya an ku je to asher mo ma no kuma hay tanda be kuma de chen karam na be it you see one thing brother she like mama nire le ponji ka bazona to wo okay sur le kan zan wo le lenyere ba fiabro an ko pe yo okay ansa because o jimi ka bazona mana so halan fiabro na mar sa halan varsu ma le lenyere bi kamizaji fiabo yes ni de kuzan fiabo me donner cela to amien wuru momba okay yeah yeah de na nyasam pa man tade ma tin ko yalle shem nyala ntahya na yede yu ka yalla la shabungo maka de belg domi ma wonjon gbanyala victim of it ka sa shan bien ka zabra pam domi Muhammadia nya ben shadan tu ne te buhamjen yalanga halde de kulube ngene ne kabwa ma ben yashan ko bien ka de kutuni tutu mi vya ma perla la iram fiabre giran ma zo de yene ko njatiyam yo tanga mi kayene kama ngun butu karam karnya fiabre jare tin kalbaji bien ne tipi na onzo te de huile de zodena de na song te pam de na nyasam so pompon Muhammadia fiabo te yae ndanye ben shadan da monaka abatu na shukuru karmami nte hade to de kudwane den yilim wes man ko nyele te bani mane so pompon le voit puis Pierre Goponi be bon zan so puis Pierre Gopo domi anyi shukuru nae ampa ne bolle ma kara mi rabo ya bolle yepo kara mi mpa nkunye bolle changde nkunye bolle chang kumaska chang Accra. Yeah, just ti yon course na mami ye puluka kama under 10 no under Bella Garrison. Oh okay. Understand it. Okay. So ni kanda be ba from tenda be pulu from trabela in cheese. So from Nimani kat chant register Sas Garrison. Okay. Understand it. So from Nimani ton ko be ni man ti chang first ton ko chant me just fire. Kumasi. So tin chant me just fire Kumasma. Katlan lam na yongwa ya. Understand ya. Okay. So kama kola lawe. Understand ya. Ti lan me just fa ngumo team large gruza team back in Faisal. Okay. Even halam could be in Faisal for 4 years. Wow. From Nimane. Wow. Ba lita karat lan labna. Lan labakra. Okay. Kipali jara Holo Academy ma. Okay. Na mi man on could be no pa 3 years. Wow. From Basane. Okay. But later bolo ane chansha malai mami Accra etwa de yera piampam. So la kar ku be har kan tlan labo na yongo. So no ku lab na yongo to ku be yongo like polo fon katibi. Okay. So tembe polo fon malaika to kunye zimbo namno ko actor ma like bon ko actor ma so kat like mami su ko biela rapuni. So bon ko actor ma feel ba ma ko da ko feel la actor spa. Okay. Okay. So kan ba to ku lam te yangma to forma na bebe shaba ko pam manzo kat organize group with the girls. Understand the girlfriends katra kulan zan liab. Oh, your girlfriends. Your girlfriends. Oh, okay, dan liab cast. Okay, understand. So unku daji. Okay. So unku bwanda le chana. To nyam now no from like man tenda ku pa benma like now ku chi kampum mal store no banksam. Wow. From tenda ku na mandator group ma store ma kata malaktra. Okay. Understand for kamati ku realize as my life so manenti director manai explain to ngor tunete nongo ngor tunete subsin wakasam la kanda ho. Okay. Understand from Nimane kat to move from police from man culture IPC. Still kat long organize group to IPS ma. Okay. Understand so Nimane kat could be tezang gender. Like mama no ku therapist ma kaya ke gender ya njiwo kana
taban ma puni wow so ne jiwo kana like kat ku biene so like Saturday pa en kam na tesane o kana like kat ta buam na ku lenchan okay. So he does as a member of the group B would Daniela come like ora kunya senior come like so ni ku ya kemla sa ansa so kat les en group ma like de tuno kan o bien like ti lehru okay de conservative okay ansa so la ko kana pasham kama len yule kama da yel group ma ko kan na shama like de tunti jimi kat po group ma pago okay so gender group ne pile workshop lamba wow understand so ko also in a group mo ki da tan ko po cham gender wow so ka gender re pa group ma kama kat boli wile ne dim vela films okay so from ni man ka temu already start imuno dadi start tan ko okay so dim vela as a group kama how many movies ki da ma ka da bala pun ka da bi no dim vela like 3 movies kam mi na kwa na ne akurkuri ne movie shell da bien katamale like de pour gender baba ni Ahmed Adam okay tamla la mouvement 3 movies okay kan ku mi ka gender ma so kan den sanda le nya tuli film kama ko njina la film o bana kunye misame misala sha so rupun ka okay ka de pun kan ku be first wow dem pe ni na kwa na ma okay so that means all this while ma an kan nyinda groomer la nyinda kama nyinda parla group yes so group ngo changa tun haka nya kar malbu kata na nya ni vo so ngo mal more experience yes o kana te pahidi ni yin cheka ito nya ni nyambo kato bo mo sane bahin din nyaga ki feeling kama ndun kunan shon ti di zan ka chang ni man okay then nya se pabe along the line and I say la gender out because gender na mala group ka gender na actor but this time no mala ya ko san talibu ko tuma if di nun ko to zo bansam za hawo on ma because in that kan oda nan to yele ni kama ai because ngum punya la one from day one but the mala somewhere along the line gender ngunda yila buno ma puni kaman ka akwalan nan da bin yarwa ka ba ma no shawara talibu ko da tuma oda nan alabiam no trazam bonda tolia ma me group no ku biene ami understand yele tosho kama maybe ne yaro don tono ka gender una be ka shap call no gbama okay and ma me group tra tenda bikema tra paisma like ma me ku ba be group like girls biene me so girls on da biene kullu second wife wa o ku biene ma so gender a filo me okay ami understand so like a group ma ka nan ko yar gender karma la kaman la maybe like on la bima bi o men bima na biarama de biarama me kada da biara bozo kanyin da gon yar guma no mambe awu ya groupe yi biane ya bon ama ya shele aba ma me he chagan kana ngumda na wunzo pon na manda ba turo men kada chewula ka da kula bi yel so group ma ka konda bi group ma ne ka yar na nyini I don't know abara boromi no man dapala man ku bono en dapala man ku bono man dapala la biba okay to tik to gumda understand so from like ka tolo men gender between lab and one understand so like before like actor sura bien understand actor sura bien so karangman la kaman like maybe like ya to ngumsa chen la gender sana about ne bi usana and you sana chang la actor so daba no like young way na ra yisir mana kaman ka actor ma ya to abira bela industry ma pu understand so min gender bara nan la free okay understand so ka ya to nguma gon kanna gender sana understand kaman like bra kon ka nan bela rof understand nan bela rof okay between lab and my like kar gon mele to gender group ma okay understand so ma me group ku bien like so ku ba bien ya ka pang no ma because the very film za manda ku pang na ma apart from man sura blanc pang man pa man kama mi ku be ikul ambe group bang na ku ba bien me to la kan da ku be okay gender nura ku ya ku le so abor ma okay ana sant nda be shama so la ma kara muksir shaba ka piar man gender susuni okay understand so ha nyami lai kay to be bien bentu ku risla ban ma bana sadi de sheka ku kana mintin so ka gender ora pilla ke ku zo fitan to tene tension mitron ala fi to aborma hal amanan bi nyalai
ona ku start le shambala iyarlango ka yarango so ndi time okay even hal generate di fila halte ne kam la hal on yarma ban yagam nulo en kabla mbo nteni isi yo mintin oh now the reality kan yara now zo kan yara ni isi yo mintin so turunda kan ko butuma agwa wasu kan isi okay I come on maybe like I be so young kote na isi wala kan ma sha isi okay so kan isi ni isma kan chan then ako kana shamba understand yo so nda ko kana shamba ashe maybe yeto ashele dem bana dem malbukata na bo kwamba ki chanta tamsandani no like yeto ashanga bien it's just like kama yeto ashanga ra bien dem le she dabam da pundol ma chen janda sanma den nyadene no dila do ko kacha am bosse ben shakano yes because like ni yer shama ye janda min shabra nang la free hal bamba man da ba borma because day in day ba me janda da bala banambo dagbam ya ne kayala za yara kati po be non wala understand you like woman yer shama ye janda min shabra nang la free then time ma just ka no pumpu ba so be me da ba borma ba den ma I understand it. Gender man lander marana free. I don't know. Maybe passionate I used to mana. But I feel when come on and they tank pa number yeah then na ku changma there is a you to ba tu tank pa blo non banina ne lala yeah wow so lanjale okay all right so under cherry next group ma yen bulma bambon ma ntadi loy ba la number yeah den yaden mbe kebo group ba taama dema ema amara sama kama ya banta adiga like, mama kama from ni gender sane understand mamma organize la group Jilma Films from bad la time ma understand from ni man ya like kabu be mi banya kama maybe like guy man chen shama like gomal talent understand so kabu mam so big ba pumbel problem so kamu ba believe kama ya like guy want be shama like he's on tamrun hal stibla user zalagba the noki okay understand so kabu user la so da zabme Bravos amani yele women yar shama like ya in yala mia young where from that time ma be mo so da zabme be zabe be zabe no la free ma eto ama because man go sham tu I won shama like in yala me bad then ma like come on in yam ka like look chapeau and be come problem okay anasa come problem kam me belle here la problem on be look chapeau tizan aborman kanata zel ni mane like the magitum borsham okay kazable nyale okay anasane so from nimani can they pick problem bondale don nimani donc on a chenye yam nama ami agwa ni yara donc wa chenye yam nam to anslaba because la block ma kabra vokazang ma ba nimani so ka tradition block jelden ta jaal membe shaka mazon on na ula kar vor ka shel tam ni ma di nanka ben shaka ni ma yes la block shel ben da fo ma dan kan bon ban dale den zo ka da fo le pa shel like shi te ko bobu shi ma mi na onu be shama like na on yem piga margo ba la nyele be da bang pamene yen kan ni so no yi twi mel so germa kalanda aborma anyway that's nice so people to bang then dan sham from our first group then delicious den chaka odayi Jilma Films bo no gender in a group shall first man but dem Jilma Films okay da share den chako yi ni mane da chaka den chako be in yala okay and so far like an chan ni mane nye mama wula kana to yele zampa an joine in yala nye yambo nye yam group wula kar zuga so bo kabdata yel gola bondale biene sa shele anda ted halin zo na onzo kar de pabana ponna tande ji sasho na onde be mini za shele ami anasana kama soita yule dunia ya onzo pinkar ko tama nrita yule ka yisna kamal hankale pin pa ko tama okay understand ya ba den ma lolu do ko kandami so nda do la taxe okay from gender na karma sashel ma maybe partially like man banda no banda do lolu sahayin man change garwa okay
So from there on kare janda na karama like sura brawa kamalirin labzorobe lo igba nan braba ta medima. So I said now bend the be shama la kan dembe. Okay. I may understand yara shama. So now you make up ta dema like kazang mababa ben yartuni because bukula arziti nang nima. Okay. Benda ngmar movies ma kama metam as main character because man danye lead character from that time book groups. Okay. Book group ma puni. Understand? So that time ma like arziti kabra kurang nama. Okay. So kami bakpang namang. Okay. So dole nyel na kama like brayi mamna. Wow. So nuku ina nai. Mangba malam ma. Like nuku hitina kang ba pazang hankai song tanga. Maybe pick kang bantu pick survive. Pick kang bantu pick survive hal na zong. Wow. Wow. Lu wene kamang adiam fan gare Pam. Yel gola dem paga de ne. Pam. Lala. Pam. Wow. Pam diru movie kunya mambe shaka pa for movie. So still nye nakusu Jilma films ma. Yeah, tena manukusule. Okay. Yeah. So then me how many movies ki ana inangma so far as Jilma films? Tengma movies. Tengma movies pa 50. 50. So popo ana ko be inyam. So how do you collaborate inyam Jilma? Yes, like tembe shama from inyama parbo nye Jilma films. I understand it. Okay. Because tiku jion yung no untang na zaka bande ku borte. Just seconds sun kunyele. Okay. Wow. Kama bento nyati yuam. Ngrada group sangazar ngpalem. Yeah. Wow. De na nyasam. But me ye ne Jilma ne yizo ebo pasara bebe ne. Pam. Kawula zo ka ye nti pasara ro sha nyele poy kananto. Dan wona jirin yele. De bonong yele ma. Ala mi womle. Cha yel kanya because an yeshama dan kan ye don waye jirin yele because so yel la langura then the tunu o te example no o na group man no way anye passable kabo roll stone kama don ko nja ka gba de yule jina vien yaga na no sha ni doy na zo jir ka sha tamla ko tulum yeto no you see ami ben shaya movie man yela kama la zambane okay da gbarame okay mashap ku be jilma films pa kanya dabba okay ami asa kanye lead kaman ka acte ka to kuzo no main karata ko actele okay karo ba tela nyele ma kazo no ma to don wa dem bohala yon ma e to me mpasha ban kala bien zan shel son so boka bazan son karata ku yuo me ya do ma tan zan so ko le main karata tu yuo me ya okay so boha ko o boha yon because ko boha man je ko ya boha mala wa ke du man ana sanebo so ni yen ko merra be ma kater ba rules ma no so ne tap shall winter rules ma me ne bo batir so bono yen kama la yel guma da banan yel man no it's not true da banan yel man so to ko en zalla ni mane te bien chan to ni ko bo asna be to na pamo amila so pumpo aborma de nyasam prepa bang din kana sham hale ada nan film sha ka de ba bana bo film dale ba tulma yana da kuna film koya borma bumbo bondale kuna bulan ka dale ko be ka de ba bana mamia bi haguma lay to ashal like ibe industry puni like the tune come on like all the time come as any celebrity ka business time ma pune okay I understand it hankale marketing nye banma okay koya borma like so la from madina before de yina after ban ma ban la buta okay kama ban kat lab ba yele kab lab ban kat lab yele kab lab ban le kat lab yele. You see, and brag bumia like tenda started movie my tour. Okay. Purchase kunku katrang mai. Okay. Like aku nyam ka girl vegan boxer. Okay. Ka lehongo ka yago nwele. Karang malo nyela. Ben shao. Ntoni. Understand it? Okay. So kanya maybe like ka girl bagam biya. Like kanang ko film la sabla. Okay. La kunyele be kama like kanya ka girl su kama hot one kamuno be bed zo. Okay. Understand? From thing mala pictures ma trang mala pa kama 20. This is a photo shoot nam danyele. Wow. Mandu ka trang mala pre kang ma shanga mwane. Understand it? Okay. So like atinye blogger su. Okay. Ku blog le ba kama like abormam. Thank you like tra miti
te sansunda ya crack okay so katamono miti look shapulu anasa because teacher ka te bela hotel shapulu okay so katamono miti hotel shapulu like katama video share ka me like kadamda anasa na so karma ka be to ko ka film maton ko start la ba tra cham ko dans le blog le bakar ma ka 60 pen okay so every day like when malone listen ben shao picture shele okay so on ko tout non la video ma tenda cha krata ma video donc o dang babo so kan dir shele le kar sil mala ma that time okay ka naked bi harma da ko yirna yongo kar ku ye so kam jam ngar ka bar naked bi harma so ka shele jahna kama like ben shele bala okay anasane a she tenam film ma message da nyam kama ya like sex could be tumbana haverle kachika fo mura bantita hanka tata na akpon la ngale okay de ba viela oh understand you so banda gonne be kan mahar video no man be yar ne pictures kaya bannam ka tanda sasarma oh but wula ka te wula ka tra kama la tra bona te zandir ma attention zan kana kan dir ma te film ma za ka te film mana okay so bon ku nyella ma kan ne be koy zoma wula ki cheko be industry pour nang chama wayen play industry ma jeje zo changda yile nang yon karamyo industry ma puni so ka fata ferna zari zamba no pena kama ka so kam de yara film mari yelena actors ma mon tri pen di ye film mana ngongo so ka so kam de yiro mborsham me wa de tum ne kama lai imam man kuzan ya hanka ban kama film bala okay kama wula yin yal kama di lepi brother Shah, I understand you, Shah. Kama wula yin kama wula yin andi nyama. Exactly. Understand you? Okay. Do to me kama be bija Shah be dinyala mistake. Understand? Bija Shah be dinyala mistake. Mistake, okay. But ama kama la yonku shia kama hanan kan dam, kan yi, kan ta, kan nine. Understand you? So kama be mirenge Shah. So ka actors ma mangdi Zaa Kootu. Na wuzo de be chaka ye film mana, tebe sa ye. Halli. So rentian kwangtim yala kama lai bazam ne kama shi be le film ma brata pala committee now zo am to la film ma time na woni zomin yab da kem demana hafiz na won chudale ami like de cham kan tiwo yala okay kaman do ndabala okay kaman like demana nampune demana ndabala wow mo kane reality me kan yarama okay la problème na la pama ka yongo ku dam 1 month okay na unzo like radio stations ma zawra ganum kaman karnya la ora ka bityan pa kaman la film mari yimna pon naun la ko ra yara pon naun ora zam niri yimna ne la movies ne nung gana pa okay ne bole nya movie ma because abelele abenya movie abenya ben sham so bozo ka ndere be yina oh kati yalia kati ni name price ko da film ha mai be ya nu yan yi film mana understand ya bu okay so ko bien halaka ta release film ma so banda ko committee te film ma be lehele okay so ka bugule nan zan film ma kana kan kole director woni ye labzoro okay yo ka o pumpo film ma te der master so wula ka ten ko ne den wani shi o kole ala Rashid okay understand ko kola ala Rashid later ka ala Rashid ba yulo ne kama like she bankpok she committee ma zan la am jeni lele okay ka time chena matan ko arzina ka time chena okay. So la committee ma ba because ere punje gul banele kama ya to gul la bano ne tin yele so dilan ka dile exactly because ya marketing bala din chena ma sa chena ma so rubutu ni dile ira okay so tan no kuno ready kay na bumbor panana in ko hal ni ba tay ko lele kala za ma kan de ka problem okay so kabanzi ne kama ya zimbo biene kamisa me biene kan bo bien ka ba za committee ma za ta pa ka ban lele so rinyen da tra goti je ya ka ya tan bafle ma gulbe be committee ma okay now tan da bafle ma sha tan da ba de sha actors ma mama da gu chang stores de pilo kul tele so bon pi chang tele ya kala la nyale okay kaman te hala sha ma nyale kablan lab jirna te zania karam ban pian e kan nang ma bozo kabel ma kan resle to lazable da lam ba ansane ko da lam patin da mi le popo ka za mwe to ampanyele
buko bozuka committee ma bele film makara de yina okay pompon katlanchang kablan kole ban kamye distributeurs ma za aborma fel la biri ko lo nye problème kablan bastos ma pare alan ka to borable nyel wow katialam bi kruji ma me yele to kupama labzura shika yambo okay katialam ba kruji to dunguna mamman da halal ba in chairman da ta pagbable amene ya reality campaign yaro okay le ba mamman da pagbable shia na kama like the film able ko because of maybe like that no my time okay understand dunguna le ba da pagbable okay azane so later kapti yelma ya I do it ka do it kunnan okay azane a ban pagbable film mo okay so pa ma yang tinyo kam pa yang tinyo banande so ko sai film ba ya kar kwa honi nyaga abia ni shabe nyanda o ku yela na den da ba no film ada isme wow yeah kanda bang na ka ya bi she pulo okay ya ora me ya lo ba me ya o me ya ni stra o me ya anyway the nyasam you see one funny thing about anye anka ga yeto ashel song yeah ampa ana kama nirwo pam bene de nyala sana zanta bata da kumla niveau yualan zam na kibi movie map ni nyarle and all that nerzo karibane yeah yes nirwo pam ya ne kama not drafum as an industry ni very very united waton imale nang bangine and then karmala yitri yi la ngoma jilma pam definitely karmal yana to zalzalgo kazalgumana apam puni bin shadin da paga zan kwar pulma de pambama zalguma da nya ban sha'u dan danan kamata na bato bane in yarla a movie kamini kaman binti harshen makarni lab changle yampa ne yashamiya yeah ba mal ni mal nang banyini kaman tin gestation tin de ko yar even in Ghana as general yeah bin yara pambiane manan ko zan yen no mo blabone sini mi TV so karzani yeah tubone tedongo zala nan lan wada bano o sini da kwai karanan nan banyini ni jilin shal yim malzanti in yara de union ma den chekara tumduma at your mama own but makatien zan use as case study kamandin katien zan tin mahalle apam pune lala yeshel benda woni manama da nan kamata to money like as any industry player kama maybe like any movie actor especially leaders woman like the tune be me marketing in your show kama maybe like in your producer kami zang the production kanna kami like kanna to non product ma kanirbe gbri to so it mala product ma kanna karanyala kama he ima halka burbur ndanyale kama France man da gbri kama radio zo yeto ama ansan so banda tunu ban bedu ka ku bol manati ya aborma like aflima ya studio din karbi so kai ba wadu bela studio ya kaza so ka ba chanyi jina ma santi ce ko play like oi play ni man ki yanya maybe ban tar shama kallalan yale so ya ki nin ce kaman ka nirma ban buble lala asana mai to kurli sekana la ne bo shama ka yanya asana but maybe like imam bay zangi hankal performance ma ban lercha den ngala ba mi filmer to asana because be shakam yala den chan kam so kamila wumma kay tro bnisham kama ne yusra hankel she nang nan ban kala kan bo kama legacy malba hankel nan ba bane me understand yes so my to mal hankel she kan na tuna paso kale maybe ka dona underground ve nya ne yere so like do nin kuranya ba be judgment she ban dan nan ma and first ma la judgment dan da ba chan ba second ma ne release film ma na ka ben kan banka den da chan ansa ba ban da ban ra performance ma zo ye ka no non la so dan da chan so the nyasam until the marketing strategy nya ban sha den nan very strong ye denye dabia especially ko hari in yarla dagu shele de tuye ne kaman so comes as a ban way nan sham
kaniruma Zaa bebe hankal kana wena because de nya face just de da bilgum so chief shanga wena kama mpoika nirtina non kore nirtina bono da bane yes fashe onon kore poi osu chazo osu nan osu nan because osu ip kare ne bo gara so do ne kama maybe mami some of this thing the nyaba mpala nyale yankana and so far be any young the pala ambian zo ne be any la side ma nguna nana dia kanya kama iran ane ya benna ane kama anen junil ba hankal natin nan abin ma puni shampoo kadna gina dinan wane pam mama nya don zo pam ka ndiyan yel kama da pun yel ma to ne kama te adapt la strategies ma zasa so that kat le banti yan nan sham to ama abin ya kan mallam maybe dalil shadin cheka da ba ve ma purla de din yin mazo din yin manula Mami kama dinjo kama yaman kama man ngir la sinina kama misale den yandi yer la sinina kar nyongo ben yilla nindo kayule anansam kene ayi zala okusa nan lala be zala okto nan lala abnya kar mallanyi mama mbolala zalsu kuma zale den cheka badashire mal data kama dun tunan kanan domi annan don swale kama ya movie ya kama mane jon as kama maybe lighting ya musulun zo kama mambinye kama kan yusin zang ma film karnya problem dala ka problem goso karnya problem mamane bo ka director ya no born zang actele yang actum ka degan lare chang mazam nye zama bumbu karyen yeltete because so lala nye message mao kama maybe like kama as maybe is zang script man atetma story man atetma maybe like film ma pren chang lan zam understand so kan ba do story man ya kama la yin chang zam la kan ko chang ka film at end ka yel ni salama wala correct didn't you kama maybe like hankal she din changoma maybe like din yedin to the mal good message zangtin in vok shabun to chungo zankar ta melngo then nang mai man pa she wazu kariyen yi ma okay asanya ba maybe in karam store ma baka zo tinglan nyama okay ka bien no ba la in karam store ma carte bank just the kunyale useless ku zanga man ba ku na maka jarwo nyama wow asanya ba da tuna tumlok shapo da mal kama dan to tenir ban fane just okay dan nya sabada min para di sarka mane be police station like chang police station be un para kama like ana min tumtale hata de karzen kama bok para police station no ana jemal the case amina jemal police case no police case one bo case in Daniel like boys ma su kawra gbai okay I understand so like ka tichang police station ma so tichang police station ma like ka bongo bir sharma ka tana zuwar gana na tayi okay bora lare so ka bono Cameroon player so kana yonta like gadgets brano la gaja okay ko ogwa kana report le police station ma okay so kole ole pena da puna kanya like the brothers man be ka bo ka explain exactly understand so ko na ai so na kan ngomi asana so ka chanta bo police ma so mpon like tiyan ye nzor ma alaka ngombo la nya la ngombo la so to me guy ma de 24 million samlen da dolo ma so ka ba na 10 million sha 15 million irin 7 million sama ko chanta withdraw la no to you ka in police mo la no la yo la ron so ka to rinda che ka to me so yisi okay ansana ka to paler police ma sheti hal nzoy be yo la arma sheti te me yen zo atala killer police traler bam because trazam is because arjim bor la okay because samlen do ma ka ba ma chanta ka so ti na to samla kene na yella no zo la racha kanya bedale danya de ne kama ya la bra ko pon ti wahala ansana so kabra karman police station la ni la yibi cham because like polin pamara zam no bla bor no nya
ban ma pune Karala case ma zoka yana bana min. maybe then because there are none zable pam la ma police station Okay. understand no Bravo. Okay. ko parma Alright. So yon man na bada pro ya. Dadang la di, badalar la di politik. Amami ni di bana. no ya Na bana. yel mang zabok unwa dim solo brother shi like ya samle ndole makaba gwa ma chanta amala ndole sociale unwa dukul butuba kama ya lai ni mi yolo kama ni yeli in police na ma because so samle ndolo o kama kaba gba o parma okay so kan o mela ka liu ka zo nambo kan yol samle ma kini na yo no o yo samle so boki boron okay o lagro ko borka gba o parma so ka so na on te piele kari malaka nda kana te notu yo samle so bozo ke ina so dagban le kara nan ni ma so ulanda tunita no den da tunanin shamnyala da malla sole na boluya abaya aboluya nchanta melloya ma shawara nya ban sha because babban letter police station problem born so I be sell man so din da boboro den kan yamati dinari ya to abenda le borna ban kama kan sole ndala to abaya to ma me den nan ka te be point zo ma ti yarmi be ka den samde ka ti chari yi den samde ngun kam let police station ka swalen bala okay din nan ka mal problem with police the malayan dwell sociale polong ba mal la ban sha no to mulu zulu dashi ana sania him bo ne mal la kam lesi ti mal la yirin le police station mel no be ban sha mami a lo e byung nyama so jet mami a din to be hati de dirde za Kootu maka so yen ne so den ya shambara den ya se kap de bumbombe amene chwa boy sunsune de man la kama man banang la nang buna pam bombe sunsune bapuni yuno nye movie director ngono nye Liu Kang and ya ngono director le yeah no kama abe yele de kunyela kama abwa da tela Liu Kang shout out be abona abigola app no movie chanzano ko nghaza ngono Liu Kang je pour ko chante bu ham director like because I'm watching a movie I'm watching a movies pam yeah ngono ko ben sharan bang lan ya zan hal ko abor ma ngono director le wow movie ma za ngono director le ko abor ma daji yelo wow ngono director le so like bupunu yuno nyala director so like kaman ba di kaman ba plan your friends yeah okay kama kasi umifa magasu ya like mami chwa boys zo kamio like artist na ma yongo yili na ma za chwa boys zo kamiba okay understand because of benye artist na ma bi melshu kam man ban chana like tonku cha so true ni mana ka to ku banga tabaka porta ka vibete sunsune okay yeah de na nyasam yeah dena nyasam I think dinan kana ku yuni yes no bore yo pam kai kasakana dama bor wat banyabo na ku Steve mia nawe yarma kurserma de kurserma ende bonne kaman tinyanya oi awumia comments ma so far okay so 264 na konye active watch ende bonne nyetinya so far messages ma zo ya pam I'm not sure tinto anyway okay so 406 mpanyele 406 active viewers 412 for babalama messages ma me kunya don ku burgan na de ko de zoya pa anyway about mam de no nyasam you see mami man fila e to apam so rezo man wo man ku saka su bu major paso okay kama ndende kunya jir no manyen zabazo okay I get labo okay yeah that dalon wo ya shel na yante hala yalla wa de no kunyale entaya ay kanate le la yalla ma danya den do bara okay ka the pabin shao din yam de ni the pabin shao 10,000 minwa okay dadam ton kunye dadam manti ataba papia te sargra okay taba bang gwada sargal nin daniel bi mampa okay lala be probeso tenda de table ni wanyala do yillana okay waton ka amuno
Ide. Aborma ye ka ide. Okay. Lala be problema. Yeah. Dim solo. Mbwa na yelti yunde nko twe yi group mane. Before then, like Orapa 1 year. Oda pa 1 year. Aborma wulaka oda nang twena yi group ma pune. Okay. Girls on that zone in to group ma. Girls on that zone unjeni yi group ma. Yeah. Is it true that oyidan dazo kana be oyidan dazo kana? No, oyidan bazon kana to group. Oyidan bazon kana group. Yeah. Bayem no oyidan zon kana to group. Yes, ya la bale mbi tamfone. Dezo kan bonam ban ko yidan dazo. Ka do dazo na. Oyi perlan dazo na. O mi perlan bela to group. E group ma pu. Yeah. Okay. So you group ni ko da bi o yi twala min da zona aborma ada mi do yilla nyo bi ada ba mi nda mi ne do yilla nyo bi ada ba mi no mbami ada ba mi ne do yilla nyo yeah amida na shin gum le shepulo kaman do yilla ni nyo yeah na mi because bima na mi mamang na mi yel ami ye na da ba mi ne do yilla nyo yen da ba mi like ben zona ma like kama bon zona ka bo ben zona yes yabunda zona bo ben do yilla ayani kama yuni la sabaku ko just ibnoma a group man before ka incident wona na no like mamia ben zona 1 year mbala understand so okay. like from where you are zona ma ba mini do yilla just okay fine understand so at what point saden ko yela won bi ma yela ne do yilla nyo no ka bi ma yela so ndati yela no like donc ku chena group ma ka ba yara ne do yilla ni ba bi ma won mama na shin yela no is it true that don't da nyin nyer shel busham ka yela ni osobu yu onyara shama do mi oyidan opa amnyo is it true that oda approach ala oyidan ma no obe yela malala because on yela ma on yel shama like on da yel shama kala la ko yel so la ko da yel understand so like tra to start la dabsel biao 1 and 2 ma okay so tangma la 1 and 2 ma na kat start 3 and 4 ma location change okay I understand so they change the location ma from come on around 6 pulu okay understand so kat pe du shele na te tangma ge o sen okay understand so like ka on your call on your call like chang ko receive ko chang to receive call ko difila like te kana on kana like ka ko mu tai so tin pe du mane o kama ten truma o bara okay asa so kama nye tinwane okay asa so kan close la benema senma okay so ka yen so like kama ma sa yeti to kulma so maybe like biane kat salabna maybe wo hankal ni kana okay kat mai understanding yeshambo okay. So from ni man like tun close location ka so kamza chamanda ba'alu okay ansar manda ba'alu kulsi okay after timpana like luksha potan de lamma so ka nyenyen nirbe ka chang so manam kan ba'alu kule okay so tun kuna kama le diro fila kale bohro kama like bozo like kama like ainye kama ainye actress like asu kama ka sutlan ka ben ma pune de tuna yel directement like mai lang kansane okay so on kula tu nan te chelle bien be te chelle danchel okay batija ka kurta sa de biartame okay ansa so la filan kama munu dindi so kata pago o yang sambane okay ansa so kama yiru yeto kama le advice kama maybe like sometimes tin na movies ma like tinang mar za hankal na katasane okay so te za hankal na katasane ma like aman director coming in the business so kaba like kama ko odira fila kaba no be kaba no so kurula sule okay. So kama ko dindi o fila okay understand so ndiro la fila ma like ntinya kaga ma kana so minala diro fila ma mi like minala diro de pala orazala
kama like ora zela kpango kama ora shim zane kazon como no hayon ndi motoma kula banama like lights man pa so ka wum ne dirofia kama ba ji moto sitma zon ka dirofila okay so guy man ba moto pa na line on po ko ne nyini bo jame talam bala zomni mani understand so like my minister come okay like I yell tapa Mama, I'm not bien for more than years. Okay. Maybe like be a yell ta girl. Like obenta the guajilma. Okay. So be my and try no yell to actually. Come bo boka and yell. For manually kufu. Okay. So ka guy my boka war kama bopunya ne jamilo nya kan chera boka war na babam nji moto malala. Yam jamilo. I understand what you're saying. Okay. So like nkuturu bima. So quand il bima yo pour mon ne ma pi. So ko pour ne mama ngala pi. Mpon na on la ko rayo. Amen mpon na on la ko rayo. Ko pour ne mama ngala. Ngala pi. So quand yel gaay ma ya tim solo yan suhame. Ndebe njia kayulo lala. An yulo le shama. Like on respectable. Okay. Dirin yesu orenja la jarlo. Okay. Kama dirin yesu orenja la bana bore to ashin. Yeah. So are en chame. Ango kama nyin ko en chame. Ko kena ka yula en yulu shi kamza. But I cannot true ma then the mala pun guru me. Okay. Be understand ka yulo from tembe shama biago kampuni. Manda yuru ma o biago kampuni. Like the industry ma like amaso kamza en nang le bane. Like ungo ko en charle. Okay. So antale shama dim so the tahar lala. Okay. Understand it? Can't tahar shama yele. Okay. Answer yo shama. So like amun pa ibien ko so baben shaw. Even halayan kuru de punga. Like I am marlama na to yolen dam halen to yolen nai. Okay. But I born na dargo voko once. Maybe partially ye nyana to nyon taba. Okay. Understand it? So can didn't you feel ko teni wayangu me bro. Okay. Understand you? So kangmala. Okay. From tenda difile shelembala. All right. So at that point ma this had we ne kama mpompo de pa confirm ya ne kama do yilanyo. I don't know. Anda changma ka do ma yanka da shigo. Because ne yela ma like okay maybe like need to take lala. Yeah. Understand you? At that point ma. Yes. Oda address la pa ma be oda euro me kan man la ka nirmuno pa. Yes. So ni mani. Yeah. Ada the pa confirm ya kama. Yeah. O pa ambala. Yeah. Okay. So dinyangi da chambam blabo. Yeah, teacher. Kadi yula ki chambam blaka artist pamzu I chang la tumatumbo. Yeah. Ka lambaza hadore ka chika mang la ngumbi ma konko after ambang do yilan ki landu. Yeah. Story ma ka daem ka to be dialogue ka daem to du mane. Ka amuno konko bi du ka chibamba ma. Chibamba. So the sanka bo ne bon shem nyele. Okay. Bada zoya pa ma da zoya. Pam. Bo pam. Imida da chang la tumatumbo. Pam. So di yula kaban ala chaka o palamu nyala o patab masane. Okay. Zongo kabanza melbu dure. Nyene be dushel na maka mangombo biara puni. Okay. Dan kan na banka bo hande ya ami din dana to na makanya maybe dialogue shell ko da ba understand. No, ka dialogue shell because ka film mab ka tracham because tracham la kases ko. Kases nam ko habo. Yeah. To so daliden dale cheka bamba bambi boko ka mendela lala biso non tenna ku din so filango biso an satene kama at the point shele na chimlonda kanate address room because onyelo pa ka mo na ambe du yingane yeah am da ko do ngo bang ne kamang on ti hatlasham yeah kala la nyele yeah Karabuju kalala buno ma dana dalidin dale chakar nang la. Yeah. Mwa brother shi. And mami biago kampuni. I understand it. And ajila little 27. Abra nyela 7 ka da mani 20. Okay. I understand it nyela to ashiro. Like kati chang. Kapu dabma because tra haila
durma 7 I mean understand yele Okay. so ka lam pa mas nebe sa ma zan te ba wan room Okay. so ka padaba ma nan du shel puni Okay. so and you can like mami lol kam no ko be o bele ni mane I understand you lol kam no ko be o bele ni mane Okay. I mean understand yele so like girls were bela bopuni Okay. like ka borba shaytwana belbo Okay. because kama on to shed that boba vrai Okay. ka bazabe I understand you so like ton ku pa o belbela o kama o kubmele to abebe Okay. so ka liu miragila o french like oragila o french super cham Okay. so maybe like the punu so one of the girls so when does want to join a group ma understand but then woman liu nang la free Okay. understand ko yimpe ba ku sanama Okay. understand ko yimpe ba ku sanama so girl mama me like ngbamu no active na 1 2 3 ma like ngbamu no nang la free understand yara to asho Okay. so mama me like ngbamu no free ma so ko gbabla mbo o gbab chang liu sama ka gba kana Asane. ngba sante doni Okay. understand so la ko ra twemana Okay. So on that Shambala. yeah Now konkomi yes dale shadin da chopia. yeah Now konkomi ben shadin da nang ni mane. Yeah. Ka pampuna arabo pan kar nyela kaman den nang kar nyela solo. Den to nang ka maybe ne bane da ta shankar pala. yeah Ama den nang kar nyela kaman buza bob ganyaba. yeah Kan won to walgi ambashale liyo ngadan tinto yene kaman won gelen da na bala. no ko girl no ko girl Nle ku yermi. Okay. Anasane Yeah. ko. So pumpon ka won kana ta pa zo. Yeah. Ki bi. yeah Abinya kam bala kaman if niri shirizi sana kaman aman bima mala harka shale be da nan la ben sha'al da bu zo kace yelma the kutoze c'est because most I could lay kaman boss kaman ta actors mama kaman music the movie industry I mean understand Okay. most of them pa ban waikara Okay. understand kaman maybe like kaman brother she like kaman amle pa anto donan sana Yes. ka bi ani ka tu hay tam ma ku be location No, ka ku be one room changer nema Okay. ka yana ta actor I mean understand Okay. so the wur ne kaman like girl e kana sana ka mun do ne bi a golon no yermi no kana na Check out- okay. kana yermi Okay, dinan kaso zilsala madi dibu ya kace yelma le kama ngun kam zilsa kama o jara yel okay kama so e zilsa la then o repon jami Okay. so that's why ko zilsa ma okay brother shana understand e jara sa kama ya mungel e doni in dinde biya okay so ka zilsa ne girl man ha wole sex din kanya kan na won menya exactly karanya la kama nyim be akala kama na menya so kana to nya CCTV I understand the yara shama so akuto ku bang Okay. kama maybe like bi mane bena sarama ngolo mbe mbogolo Okay. akuto bang okay bonle hu ngolo all right so bondale yisi yeto anwo nde table ne kaman after bamblon kala yeto onda yisi no bambla yeto ashabe yisi ka bamblon ki yunkuna nai to nun kulumana na eh understand you so maybe like I like to kala yeto to dozo kan Yeto yama ayama. because then dana bamblon ma Yeah. so it means that inirma no no Shabda how yeto guy amana. according to maybe glad guy ma I understand nitini na group man no nda ko le yelo okay what bin shock comes out Then then that- happen na okay en mpa na won pam ka send na won sashel kam ka tabga na won nam okay en ben shayan kana life funi ka ce ka nan hankali Okay. we dina biya kampuni lolo Okay. kam ambi okay I mean understand it. So ya sheli yan kana ka zan ban life different okay understand it? You see ani ben sharan nan ma de viel pam okay de chem kam banga like bishabo kama ni sai ki kan ya kiri pyan wo ma biyun ku agat ni ya kama ni sai ki kan ya kiri pyan wo ma bi bozo ka yellala den ce kan yelma ya within in case ma za kama ben sharan da gba no lor bila ma nan kunnin ma za ka zimba mamman nirba un close friends nin pam ku biarne understand you kanya da ledin zo kab da nan le like ya lala ben niya zara nyam kama ya maybe ya muso bu pre niya zara nyam kama ya be di ma vi on wo biago
You understand? And brother Shiba, come on, number one, afa staff. Mba minen dem yo bazo, come on, from Nolo Brazan ka help bazo, ban come on, number one dem yo. Bo afa staff down, we go manage de parambolo you manage you just. Para, Demana Musa. Kulati Demana. One parent second dem, Zamangle. Dem para. And guy so that guy so bien is a sable biang kara. Like who been on online be have la guy man. Come on, hal zoom. Ami open the max baby or come on like mam or come on like moon open up chirgra. Come on to chirgra. To be chirgra, to cool be chirgra. From case man in the house or moon be chirgi. I understand you no chirga. Come on. No, chatted. Mamma didn't know you are boloma. But I first have no yet to own it. Tulia. What I be bumblama. Oraka bumblama. Cabo no telling it. Tulia. I first have really from the come on like case man and nine. My first half. My equal lambala. Okay. Gom Golagro Moon. Lela? Gom Dia first half do pabusham. Come on, million no close shama. La camera first half no close. Okay. Understandable. So, brother, she yell parla ama bibia zosmo. Come on, calculant to you yell mapun, Karenskian and Darum nang yell mapun. Then yet, Where a first half. Body guns on number. Kula gaima. A first half body gun number. Okay. Ka call. Ka cheka, kazan demana numbers on taba. Gaima yelle. Gaima yelle. Kazan demana numbers on bimbitum datum demana. Okay. I understand the yellow to so ya Kayelba, but Manayel, Nella Campumbi. A first half in yellow. Just a data. Gaiman yelly. Kulla de Gaiman yelly. One in yelly. Jelly. Now first half yelly. A first no one but Manay. First half from Bon guy was she. Kazan demana number. Yes, come believe Kamaya. A first half no so Nungla, Ocean to Nungla. Can you delidon? I mean, Punala be. Yes, Anto te now men tanga la jukurti. Now chela la jukurti tale. On da ben nosta, on a min na la jukurti interview. Like a bo na be na actress ma mene bro actress ma. Poi captain you see girl better than act film. Never gone before camera mar film ma. Just ka a la jukurti no woman me can be yara. But like no na yele. Okay. Mala je kutumbe yalman shekate be tena be jirshi. Okay. Understand yo? Den da su acteurs man bula. So later bum buona later ko nanti yele ya. O ma acteurs man shabnet miti ko nan yele ba kama lai. Ne man ko rayar kama yar baba. Kanya saden ko da yela to alma gonnan da yele male. Na first half yele ba lala. Ninyanku uda yar. Nimman kora yarma. So kalala sahmada pugum de kabiru sanma. Be de kabiru musan. Kabira fasta. No, like yet like no wushama. De pala kaman like ma de pala ndari jarmi. Kabiru san. De pun genjami. Le nambang la le lama da nang manna. No. Be gamo de nda pun jam. Ma to pun genjami. Okay. Ansa mama ba go chingo yin savla tanti benbi. Okay. Ansa ne before ko yella eto alma. Ansa ne. Okay. So but gaman ti yelle kan san chante muscle car no the same thing. Pon now so hal man na min yelle one of o mun no close. Aya first half. Ne demana Musa ne lan zonoma. Pon na po kan ten chebtale. Pon na she man ba kama man ba jim ka sal kam man ba sunsuna apart from man ba na nawuni. Yen cha first half tale. Pon na she mun ko kuzine me. Kama man mo first half bon. No, she solo. Me and che demana Musa tale. She mun ka debwa demana mi bana. Ngwa. Demana. Come on. In the first place. Na wonzo come on inyela gbambia. Ami understand ya. Come on na wen zo. Ka zuma. Mpo na zo demana Musa e kan tuni na zo mbilim. Mpo na kama na wen zuma. Ka zo. Mpo no kana ma o kana yo mbilim tangbanne. Tuli in yabun kama in yabun ye karna adam.
karna adam du'amba ana understand ya mbakam ye karna mahmin ngondir karongo mbielem bala so tan nyela karna adam dahlale okay tan dir la karga tan zo karga tan bakara hal zo tan bakara so nyela karga kama manam tumsimi en second kan nan zo na yile says bantu so bu so pa nan mu musmane so no so be yisi like think kana chonwa de mana musa ngar la film ma last day no sorry extra second day te be location ka call kaman ko o call na aboromon karbe wala mayer sunsu chief ne biana basa te sabora na 9:30 okay kan yelo ke yan wumia ya yati tangmar la film ne shaban zang report kana na yile and but then ma la eto amara pum biene understand so kamili la kisma mbala from then ka tung on ko call man nai kan call liu en yelo dema na no call masham kaya wani basa bonuma na yile understand yabo so ka liu ya no kennedy nya ngala film man nai no man cham o yanga Zaa Kootu alzuma dale kan to gumo en yalla masham so tun kun na film am pon na onda ba squam okay tun pana yang Zaa Radio kan chongo yang 93.3 kan call ko no be ya kan chongo yang mpa me ka otien yi mpon na ne yara to so man no dam le paso na bi unu tin ji krent anda ku na tinda ku chante na am le shelon okay man no ngona no dam le pa ma lo no ko ora move mi na kan muno to taswele so ko yelma kama la ere nya shabna zang yi to akana sham nun gwallu pa kan yo chief kama biyar le shama nyale but in yare nye sham kan explain to ko yelma ya ai aborman kan wo mami ye to twin nyale nzo aba kpon wo ma nzo ma ne zanga ye to ma kana yabda kwam sana yabda kwam yula ba male ye to lo do chancel pulu demana musa ne yelma sham kan ya mpon naun ne yabda kwam yella nzo ma no ba male la ye to ade ba channa yile amna pa ay mal problem bi amna aga mal problem ka tan mal channa yile itimiza ay blan bor la tama so ya abaron ne yala sham yala kan kan na yili to an yale bi an sin kola nzoma ko kana nya ma ka tan mal la to ma kan mala okay kayo to chief de pelma sane man letma na onzo okay manda yilo lala mpon no holoji do ne to yolo man letma na onzo ko no wumia na ni yo to twin yale ngbalga la from ni mani o sane kapana te jishi kulchiri ka gum radio station shaban kan na announcement kaman inya ne zang bechang bambla ka chang to so damle pa nzo chang ta hay hotel mulo gonda na haltin tinji ya yaro ne ban juja yaro na halin be in yabda kam demana yang ana understand donc it means I can tell you like then nikro sanama like bin la omen ba la ngalin kopma because why ko timin chan demana musa sane la présence on da yer la to alma wow den nyang to phone call demana musa inye no gum radio ka ba yer na kama ba sabola journalist nam na kama lai ne ban ba kanate ba sai invite la pa ma ka invite da gorma lai abormam so kam za sayimna kan yelo ya yen na wonzo yen media isen kan yen puna yen ben kana ko yema ya ai abormam kala la nyale bozo ka tenen nyen na yel ma tenen nyeda kwel ma tenen yi bor ka media ka tenen bor media ben kana yimbi yala ne kayo chief man yala ya to ashalam bala ka bi'ani na yakro ka film call kan ti chief ni yarama like mande kana kanirbu journalism ben man ku chana ko ne bakane so ne pana ya mpam na ka demana manda la gaima tijia no di coins
ne pana man konda ku zang man konda kana na ilma ni pena ka benan zang man bang zugla arkana kan bo haya la ne tati sir kan bon taba ka bo bolen zo na ma na bo odi kwes na zang bang zugla ka bo na la ne tati sir ka bo bonti so pompon de mana ma jere because ori yel me come on la de tibien ke da pien zon but right now tem belok shako de pien yel kat bien ma so ko ngal ke zon ma pu on ngal ke zon ma pu ka bo bolti mane no di coins na zoma mpon na di tem pa de pien zon kama tin clean ti jini man bla minirma benjir na sa chapulu man bla mi benjir na sa chapulu mpona halka fasta na zat be na ilma halka za radio nsumo onda pa lok chapulu ora pa la lok chapulu kamatin yibem ma kuna kala yeto alman nan ma ansane o gaman ra ben sanama ka o chantin ye liu ka ye liu ansana ka incheka liu bolen zoma tenda pa lok chapulu ma kan cheka liu bolen zoma ko kana ya kan yelo ya tenda kan yelen zoma ya tin chang bembla ka gawa te ben sanama mistake kan nan ma haldi nyangba la kan gwentia so nkuto yela nikura yel kan ta pa kay to alma chang mbo like mba malgo nanum kaptiyo ne yeto alma waya bo katamle so ka labna kan che kan yelin ya mba malgo nanum ya on partial pulun yelman ko yelman tenda yibin black kana like munora temura jinia halla eto atan mi bandan kana nayilong so tenda pun kule ansane so from niman ka shabra bunen sala nayeman nan shir zon don from ne ya shabra rashi nda dina kama maybe like nda yulo kama like onda yel palok shop because man ne lion da jia kala ban man titim sana noma so on pa ne man chem ko bang ne ko on partial poloma like yel man ko yelma tra kuya tu yeto alma kar ki because ara ya na chentale so ata pa mal kana ka so tembla mi ben shayala so yelma ko yelma ka bugni kama like so ni mane kanye panyon dem ananima from ni mane so bi da bo shaka ye DJ mpon nauza anye nyab de kema nail ka ba wumsma mbozor nail since man pour nail kan be haltijon and nyab de kema panala ma mbambala so hal ben shara nan kuto ningma nyab de kema because ben nang ben shaw ansane so from ben nang latin na ya from tin dila case matin na ka be mbambala na bo ne so mpon like tin chamba belama bima ga sanwo kan yo gya ansane so ka pa bo ma to azu don bu anu kaza anu so like kan yepa nyon ba understand kama la nyera pa nyon ba me because of kama maybe demana na create be shao zan song ma so apa bo ma sha insame am bor sham ka zan mana kama in bor ni yele sham ki kama na ansane so from nimane den nang haltin na ame ben sham ben da start la yeto ama njab de kon wulanda yelmiya nebr ma video be picture ke ne bi ko ni yo nyala kalgile always ben da la ben ha sa ne yilo yule so ben na tan dila case man na ya so da kem de na yi nchanta ko peskana kullu wonde nyamma bi mawo kan wonde la nyanzo sumowa won pa chanta pour pipes kana ntia mani yilongo kama yeb da pen aizan so dam le pa donné na yela mi halaka braya ma wa 5000 ni yela 50 million ne pielle no hata ne me yusla 3 days na yela ban ma kan yeba yan wumia nda yeba yan wumia ansane so kan yew da kem demana yi musa yi until labna kayel ba like drug band one never cover news one kay so kan never mama so on odi kwansla yela phone no ma kan yeb da piam wulan tozo no wula ko ri yela ka ba yelo ya jamana yeta ne tan mama ka ba bo ngwen in man yenda bo mama
so ngonira kan kira yala yinyama ngonira kan kira ya yinyama so ya on yalla tinna kai na ban mama asano ka ban ma be pitches kan ma ba ban borna ban ma sha ka ban ma kan yibe yala ne asano kala min ka o yu hamam chang ti ha be sha luksha polo ne pe nye experience luksha polo mbala den nang ma fi kulan tu nang ma da she kam nang bati la dunia ozo so ben nang latin na ka bazan la zane so ne yusum